Rero bakunzi ba Samuzozi TV mbanje kubasuhuza nizera ko mumeze neza mbutse ukanda subscribe like share na comment ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Rero tudatinze mu karere ka Afurika duherereyemo miliyoni 27 z'abatuye amajyepfo ya Afurika bibasiwe n'amapfa akomeye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa ku isi wa FP ryatangaje ko abantu barenga miliyoni 27 bibasiwe n'amapfa akomeye mu kinyejana cya 21, ndetse by'umwihariko miliyoni 21 z'abana bafite ikibazo gikomeye cy'imirire mibi. UN yatabaje ivuga ko abantu babarirwa muri za miliyoni hirya no hino muri Afurika y'Amajyepfo bafite ikibazo gikomeye cy'inzara kubera ingaruka zikomeye zikomoka ku mapfa afatwa nk'ayabayeho mu mateka, bityo bakeneye ubutabazi byihutirwa. Ibihugu birimo Lesotho, Malawi, Namibia, Zambia na Zimbabwe byatangaje ko ibiza byabibasiye mu mezi ashize byasize amapfa akomeye yangije imyaka ndetse n'amatungo arahatikirira. Angola na Mozambique nabyo byaribasiwe cyane nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi wa FP ryabitangaje ku wa kabiri, ndetse ritanga umuburo ko iki kibazo bigaragara ko kiziyongera kugeza igihe abaturage bo muri ibyo bihugu bazaba bageze mu gihe cy'isarura muri Werurwe cyangwa Mata 2025. Umuvugizi wa FP Thomas Firia yagize ati amapfa yabayeho mu mateka, ikibazo gikabije cy'ibura ry'ibiribwa kugeza ubu byagize ingaruka zikomeye ku bantu barenga miliyoni 27 mu karere kose. Abana bagera kuri miliyoni 21 bafite ibibazo by'imirire mibi. Miliyoni nyinshi z'abaturage mu karere ka Afurika y'Amajyepfo bashingira ubuzima bwabo ku buhinzi buciriritse, butegereza igihe cy'imvura bakuramo ibibatunga ndetse bakanagurisha bashakamo amafaranga abafasha kubona iby'ibanze bakenera mu buzima bwa buri munsi. Ibura ry'imvura ryanagabanyije ingufu z'amashanyarazi muri ako karere, bituma abaturage bo mu bice bitandukanye mu bihugu byo muri ako karere babura umuriro w'amashanyarazi, mu gihe Zimbabwe na Namibia byatangaje ko byatangiye ibikorwa byo kugabanya inyamaswa zo mu gasozi zirimo inzovu kugira ngo inyama zazo zihabwe abaturage bashonje. Abahanga bavuga ko Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ari kamwe mu turere dushobora kwibasirwa n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, kubera ko ahanini ubuhinzi butunze benshi muri aka karere bagendera ku gutegereza ibihe by'imvura. Amamiliyoni y'abaturage muri Afurika imibereho yabo ishingira ku mihindagurikire y'ikirere, mu gihe ibihugu bikennye usanga bidashobora gushyiraho uburyo bugamije gutera inkunga imishinga itandukanye igamije gushyiraho ingamba zo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Ngaha akaba ari muri Afurika y'Amajyepfo, aho inzara yateye abaturage barenga miliyoni 27. Inzara ibamereye nabi bya danje, kandi noneho n'abageze kuri miliyoni 21 bafite ikibazo cy'imirire mibi. Iki ngiki akaba ikibazo gihangayikishije Afurika y'Amajyepfo gikwiye gushakirwa igisubizo. Rero ngaha ari amakuru mwagize n'icyago cya Samuzozi TV, ndetse ukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe.